Želim prije svega da se zahvalim u ime svih roditelja i svih građana Budve na ovako jednom divnom obnovljenom igralištu. Drago nam je što je kompanija Montera prepoznala našu inicijativu Vratimo djeci igrališta, kojom želimo svakom gradu i svim građanima Crne Gore da vratimo naviku igranja djece na igralištima i na otvorenom prostoru uz povećanu bezbjednost igrališta. Kompanija Montera prepoznala je našu inicijativu i uz pomoć lokalne uprave Budve imamo ovako jedno divno igralište. Ono što je sada najbitnije jeste da ovo igralište očuvamo i da sva djeca znaju da moramo da čuvamo igrališta da bismo imali gdje da se igramo. Hvala još jednom opštini Budva i kompaniji Montera na ovako divnom igralištu i nadamo se da će i ostale opštine kao i kompanije prepoznati ovakvu saradnju i da ćemo i u ostalim gradovima imati još ovakvih projekata.